Hayi ngokuthi ngakutala hayi nalamhla namamkela kwala ka Madzenge YouTube channel leyi imtisela kuswisa ximshele henhla channel leyi nga voya Meki hi wa mera tlhelo ro ka kumbe ku cakanyetela un'wana munhu yi vulavula swilo ngo tiphina hi ku hleka ina ngo tiphina hi ku loko ku ri ku swi boha ku hi hleka hi ta hleka loko ku ri ku swi nga bohi ku hi hleka hayi leswa swo look at WMC. No, why ku fanele ku tleriwa na? Hayi a tleriwa i fanele ku chan ku va na vavavu swi fana loko u ri ka podcast va ku vutisa xivutiso xo karhi u fanele u ti vonisa ku wa tshukunyuka you know my friend, you know I'm a good person, you know people they know me I'm always smiling, I'm always laughing, I'm always joking. Vata subscribe to my channel. You can't tanyana shingilande. You know my friend, you know me very well. Solo mengalunga ka rap mus. Bala rap. Ni good rap ai shilungu. Kufana kutsama ka yena man you know nigga, you know motherfucker, you know me man, when I go to America is a good country, you know. That's why loko munhu wa rap atwanga ku leswi a fanele ku swi endla fanele swi va swe le America ni master why votala eka rap va fike va nghena ka rap hi mhaka Tupac va fike va randamisa lowa va n'wi mbala va n'wi twisa ku mbala munhu ku na ku okay na mkombisa hi disco. Most ya vanhu lava va yimbelela disco ve le Bush va lava ku fana na General Muzka hambiloko ku ri ku General Muzka ne di flow hi ndlela yini ni nga mi twisa tinsimu to tala ngo leti ti nga chayiwa a Bush hi vanhu ve le Bush vo tala hambi se gente kidani ma ku kwele ka yena hi minkarhi ya va Dr. Thomas Chauke wa yimbelela u na munhu n'wana swi twisisa ku na general la ta mkombisa xikombiso majojo la ku i yimbelela ku fana na Sol Makamu why na imbale Sol Makamu hi mhaka ku i close ngopfu na vanhu na Sol Makamu so rap totala you know me fuck it mavale so vala ku swi endla and the diamond wa Tupac ne are fast that's why na khale loko ku chayiwa tikatarala ka tinsimu ta Xitsonga a ku ri na lava la ku fana na Dr. Thomas Chauke un'wana na Peter Sungwani Dr. George Maleke sweswo ya se na swi twisisa so sa ku pfa ku titwa marito va ku a vula ku faniwa na ngwanya a la faniwa na Jerry na zamane you know mina nitafamba ngabo why na ku famba va nga vuyi a va swi lava ngova hi no i ku khale loko vanhu va ta xilungwini a swi tika ku va tlhela mara loko mo yingisana Dr. Thomas Chauke ta famba ni nga vuyi MD yi vurile ku ta famba ni nga vuyi loko mi yingisana Makhuvele ta famba ni nga vuyi na kun'wana kwala ka va Richard Macheka swi kona ta famba ni nga vuyi na kwala ka Mabano swi kona ya Richard yi ve kona ta famba ni nga vuyi mara ye ya biwa ka album leti already se swi chayachayana swi vupfini ku na ku famba ni nga vuyi ta famba ni nga vuyi lava hi vulavula ku hi vona i ti-legend mara ku na swin'wana swi nga ni borha and swi ya ku mahlweni swi ni borha last hi nga vulavula hi swona hikuva ti-legend to tala music wa tona hala ti-social media kumbe kwala ka ti va ri ka ti-platform ta ku xavisa music ti nga wele under vona a tshiki na namuntlha na swikandela tshikani moya wale wo biha a wu changi risimu wena tshika vinyi va rona va ri hoxa va yiva va hi salava va yiva swin'wana va yiva va hi salava the way va yivisa ku mara maditsundzuka Deliver Makhuvele maditsundzuka phela mfundisi pastor ni voni me ntawa prophet Deliver Makhuvele ku vona ku swona cheka kahle swi kokwala ka Facebook no swi hleketa sweswiwani mani mara ku na ni vone kambe ya ku fana na Mchona do you remember Mchona matalo ku ma vulavula hi sweswo ne ndzundzuka nkarhi wun'wana na hi phungele hi swin'wana hi tshame hi phungela na video leyi ni endleli mara
ni ve ni nga yi post loko vo ni yi tshika kumbexana vo yi tshika na mara se minsiwa ka khoma hi tshame hi phungela mativa mfuwo wethu a vuya na xibelani a kula a vuya na xibelani n'wansati loko a vuya na hela ni kwa phela a hi ncingisane na hi ku hi ri 3 na mfango ya n'wana mhani hulu leri taritava hi ya ncingisana vhele mara yi ve yi nga lavi ku ta chaya kahle laha ku vulavula ntiyiso na timhaka ta rape a ta tive kona va byeri ku hi ncenga munhu munhu la nga fika bayiza munhu la nga fika bayiza hi leri ra n'wana mhani hulu ra ku fika ri khisa ta ku khisiwi ho fika ya wait endlela swa ho humi fa dyondzisani vanhu ku leswiya hi swi endla khale a ku ri swi swo ka a ku ri futa leriya because hi end up ni tisola ni byela mphalwani ku ncenga cherile until xi va khame mfumo loko xo xa hi kombisa hi fambeni hi ri 3 so mata ni zama ku kombisa ku sometimes loko hi kula na henhla timesteki tin'wanyani ne title loko se hi kurile tlhe ti hi hlekisa se a hi lava ku genge leyi yi taku leyi yi khomiwa ngopfu hi hlumati ende leswi endla ku yi khomiwa ngopfu i ku yi endla swilo yi nga swi tivi ku at the end of the day swi ta hi siya andhawini yo ka yi nga ri kahle ende loko hi ri ku hanyeni swi kahle ku hloniphana ku hloniphana swi na nkoka ende vanhu vo tala hi hlungwani loko ni langutisa eka tiko ra hina as a whole mina I think vanhu lava ni va vona ku ingaku va serious ngopfu hikuva va tiva ku loyi i munhu eMaZulu why va sapotana ene va rhandana bona hi voxe a va fani na hina but vongo va voho va endla vugevenga na yini le matikweni ya voho mara vona loko swi ta ka timhaka ta ku hlungwana loko hi ku i xavisa acha va ta masita ku swi vangiwa yini leswiya masita swi vangiwa yini Mazulu ma kuni ma dyondzisiwa ku u nga pfumeli Muzulu kuloni ya hlupheka irikona that's why Mazulu a mana kinga ku nyikana mali ku n'wana endla xo karhi ku na ya humelela that's why ka Mazulu ku loyanela ku n'wana nga kumi ntirho a swi talanga because u tekiwa hi n'wana makhelwane a ku hoxa khampani wena u teka n'wana wa makhelwane lowun'wana loko no nyika xikombiso ku na khampani n'wana ya ku endla xikwa a ntiku ya ha ri kona na a ni le misaveni outside Jimiston kumbe Jimiston khampani ya ku tele va yisa va Mazulu ku vutisa vana va xitarata xin'we hinkwawo va tirha ka khampani liya i papa un'wana nga teka un'wana n'wi hoxa un'wana a teka lowun'wana n'wi hoxa un'wana mara swi vula yini sweswona swi vula ku yini va kulisa yini village ya ku fana na yaleyo swipulatani swi ta tala ka village yaleyo ku kota ku tleriwa ku va kahle ya ekhalanga kwana ku fambeni ka masiku ku na sesi un'wana hala va Winnie Mandela va ngo phutisa vanhu a kota va nyiketa ntirho va n'wi be ngopfu ni n'wi vonile a ni ri kona ku teka mahungu laya a ku ri danger for ku teka mahungu va hisa lava a va ta ku hi la ku ta ku hi va pimba because a va kwatile va hisa lava ya lava madyi va drive laha ni khe ni ya ntirhweni i boyiloko na mi hisa a va ri 2 na me loko ni twa swi swa ku fana sweswo a ni ri kwalomo va va ku xuvini hala ku na sisa nga ku rahiteliweni swinene va ri ku tshembisa vanhu ku va lavela ntirho aka khampani leyikulu yi nga kwala ku scam leswi ku scam vanhu swi bihe ngopfu be careful ku scam vanhu a swi kahle ya a va tshiki ku scam vanhu ende Mkhwanazi minister wa minister nekambe murhangeri wa maphorisa a commissioner murhangeri wa maphorisa KZN u ve a tikuma ti-document leti a va ti vulavula hi tona ta 121 ta lava vongo va dlaya van'wana tipolitiki na van'wana titekisi va dlayana kwalayani ti-case ta kona ti va ti ri laya u ve a tikuma ti-document letiya se kwala ku fambeni ka masiku or kwala ku fambeni ka tin'hweti a hi languseleni ku van'wana va ta va kha va hi xitokisini a ti tlangi letiya did you come in? Okay, loko ni ku a ti tlangi letiya kalanga swi na nkoka ku loko u ri phorisa u ya ku tiyisiweni ma swi ta ku tiyisa na swi tivi ya ni twa nga ku munhu wa ku fana mara mina a ni n'wi soli misa ma swi ta ku hanya swo swa matihlo ma vava hinkwenu le ka a ni twisisi ku ma vavisiwa yini loko u futa ko za ku banyana swimoyani i ta za hi mbala ti-specs man swilo leswi a swi na tikhompyuta hi ta ti vona kahle swi kahle a na ha vulavula hi Mkhwanazi mi dyi vona njhani letiya i president ya maphorisa exactly
dya fita decide ya ku hi ku i va swi vitana yini mi va voneni Minister. mi va vone van'watitekisi lava va le KZN va nga khomiwa lava va ku hlupha lava nga hlupha vanhu va ini va ri yini va ri ya mi va voneni va khomiwini special force ende va trapiwini yo ni twile ku va fike va hlupha mhani un'wanyana va khorichiwini ni twile why va nga vuyisi mabereta was no mabereta ingaku ma wela under special force phela special force munhu loyi a nga ka special force a ni tivi ku hi swona na mara hi mavonelo ya mina a mi fanelangi ku n'wi tiva n'wini that's why va mbala mask yi fika dayidengiliyani a mi fanelangi ku n'wi tiva ku i mani because it's a special force loko n'wina mi fika mi ala ku ende leswi va vulaka swona swi vula ku fanele ku tirha na full force na tlap yi fanele yi tirha se at the end of the day loko n'wi mi ya khomisa mi ta ku mi khomisi mani yi right special force a yi tali mi nga rivali ku subscribe eka channel ya Mazenge The King kwala estudio ya ku ngengisana mi ri vana va makwenu